Feirste agus fáilú agus ag seachte leis an mála an sin agus tá Mary I Dhaibhín ó Coláiste Feirste léine nua agus tá sin chun cosís I dhéanamh an tidal fan académia an tidal a gcearta seo. Forbairt iomlán Dalta le roinntear speisialta trí úsáid éifeachtach Sonraí agus cuir chuige Tréadchúraim. So sin é an chur láthar. Forbairt mar tháinig ó chéad a bhí fáilte technical maidin le fí seo agus ach tá Mary fan Sonraí. Idir bhfuil timpeall sin ag tá sé Iar go bhá. So go bunas ó tá Mary chun an chur láthairí agus leabhar de sin in í tó mu má aon ceiste géin in má aon phléad le ceap go? All right. agus tá sé Dalta bé lebar maidí. Tá mé just a gáí disclaimer ag an tús ní saoí mé ach tá chuid mór taí agam ag obair le dégraí agus stráitéisí le Riachtanais Speisialta. Tá mé ag obair ag Coláiste Feirste sin scoil mhúnscoile tríomhmhacnamh ML Feirste. Tá muid loníthe ar mhór na Feirste agus an aspéil Feirste den iar-bhín seo cuppa idir-ghabháil. No, an ar sibhirí ML Feirste, an ar den iar-bhíú ag Coláiste Feirste. Yeah. So they agneogah beidir na daine bhíon ar iar-bhunleibhéal is lás riachtanais ag Coláiste Feirste agus nuair thosaigh in Dhaibhín sa hacht. Nuair thosaigh in Dhaibhín sa hacht, tháinig si ó cúra scoilgrámadí hagus si Gaeil dúsa ar an scoilgrámadí sin agus thosaigh muid beirt ag an am céarna ag Coláiste Feirste agus hí mé gur sin speisialta mai bhí me sé Tosaíochtaí Tréadchúraim mar roinntear má chéad bhléanaí teagas leis an roinntear spráid me se Gaeil Lord ní Gaeil agam go dtí gur mé bliain déagdéis. Agus nuair thosaigh mu déine an bhí imar ar alam a gcónaí ní creidim an difer idir scoilgrámadí agus mhúnscoile agus bhí si burtha faoi nach go si gáil thocrúiste. Ach go gasta het muid an rá le Coláiste Feirste agus het muid an rá leis na Dalta bhíon. Ba Dalta mé is scoilgrámadí ní ro mór an feban agam leis an úlam bhí mé son sásta scoil. Agus nuair thosaigh mu déine bhuail leis na Daltaí ar an scoil sin, bhaithí muid nach ró Daltaí a gcónaí sásta ag teachtaiste an scoil. Agus nuair dar muid isteán bhí sin rialar na deacrachtaí a bhí acu leis an úlam ach ar bhhair sin na deacrachtaí shóisialta a bhíon na deacrachtaí a bhíon hart ar bachtanas agus an ceantar an róisiad. Agus thosaigh imar bhainigh si an tonna tacaíochta sa Coláiste. Ag an am sin, bhí níos lú na cuaig Dalta sa scoil. Agus thosaigh si rud ar bhaine rang na Choláiste mar bhí achraíostaíon agus rinne si na Daltaí ó bhain líntí a bhí an úsáideachtaí ag an am sin le teach ag an ionad agus an bon principal an bon sprecha bhí an nach caiith agus grá agus teagan an ólam in sin agus tháinig an ólam. Faoi láthair tá 8 cethir Dalta sa scoil agus tá 10 faoin chéad acu ar an ráil Riachtanais ná. Nuair dearm bhfuil 10 faoin chéad ar an ráil Riachtanais, ní chéalaíonn sé sin go bhfuil an 10 sin ag fáint go mór leis an ólam. Curmuid ar IEP nó PAF plán inar fólam iad nuair eicmuid bhfuil rud aigean a chuiriste ar an fáile tá acu ar an ólam. In amla buineann sin le social emotional, buineann sin leis na maithain agus mana bhfuil na maithain a réala acu, níl fáil acu ar an ólam. So tá Tosaíochtaí, so mar chuid den job atá agam mar cuairtí ar Riachtanais Speisialta. Tá sin íon tacaíochtach ar an feictar omlinn sa scoil, so réalar sin tá áiteagam ar an bhuaisteachta mar bíon ceist an nuair tá muid ag lé caiithín se bheith mar advocate don na Daltaí sin atá ag strachail leis an ólam agus caiithín na Tosaíochtaí an scoile léiste agus codú leis na Daltaí sin na Riachtanais. So seo na mórspreachna atá bhíon sa scoil. So seo Coláiste Feirste agus an tonna tacaíochta PhD an Coláiste
Templacht caithe a cruthú chun na Gaeil óga Orbert, Glenneargaí, Neart ar Néad agus Barter ar Riachar. To trí mórspracógaí an Dalta Orbert mar Glennear úsáid agus ctéan dóanamid sin deanamid sin tríd na scail na pársanta, Jarpi agus Ompert an Orbert agus Sonraí. Inseala Foghlama, Féin-mhacnamh Sláinte Junior Srel. Is job all mór sin. Agus óan an fréimh sin na rang na tacaíochta boga tugaí ag tuairt muí den Dalta sin. Nuair thaigh an Daltaiste an rud is mó clinimuid nuair thosaíonn siad a gobarlinn na ní féidirlam, ní mé abalta, ní heaglam sin níanaí. So argamuid ar na gréithe sin. Tacaíocht d'Orbert sin Gaeil, so ag Sonraí na Gonsaí, úsáid éifeachtach Sonraí agus tacaíocht Dumper. Agus an tríochaim an Gaeil óga Orbert mar ran fortí sa Pupil. So sin deis na Forbairt goin Dalta, deis na cheardlann agus deis na sa Pupil a hapu. Sin na mórspracana do Coláiste Feirste. Tá tonad taobh do Coláiste Feirste I lár go physical ag Gaeil na scoile. So nuair a bhí an obair le go galaré, bhí céinteann agus dúirteanne cheardlann na daltaí an na chur ceann na Báithín. Do you know na Báithín nua agus dúirteanne no. Níl daltaí a Gaeil am mhaí am maith Sonraí nuair tá sé fuair, maithíonn siad tá an Féin-mhacnamh gaithisiúil mar tá, bháil iad ar an dorgla is mó, is gréithí sa scoil, nachhfuil siad ó bhla go chicken. Agus tanéis tá siar sa lá pagrala daltaí rá, tosa go legan níorhhailm go legan anad anéis, tá na pásna donad ar an Black Market, tá siad a jail na go chéile. So bháil gata ní písan anad anéis. Tá tonad tacaíochta sáte in neach gré do na Tosaíochtaí Scoile. Agus tá Dalta lárnach sa na Tosaíochtaí, ceanglaigh shóisialta le déama an Pupil. So déama, bhí me se son asástan ar tháinig mé sin. Blathú, deis na Forbairt, deis na Feirste. Sin an tonad tacaíochta Coláiste Feirste. Sin taispeantas a bhí san anad an Nuaí. Ag tús na bliana an Nuaí, carmuid sin an áirde. Ní creidin nórdach mé Greengraf ag deireadh na bliana, ach ag deireadh na bliana, dúir céile, bhí Greengraf de daltaí taobh na blana, agus bhí orthu aideachtaí a scríbhthart ar bhla go dúiríonn dóir obair siad. So ceanglaíonn siad gan nádartha le déama an Comhdháil inniu. Now, bhí mé géirí tosaíochta amach, Foghlama seasamh seo agus breag in sin sté. Foghlama rá, tá muid in euros, tá muid ar dóid, cean dóir bhil sogin, go muid euros, guithin tuismara, guithin Dalta, guithin na Fórne. So seo rud a dúirt tuismór, tá mé gáil an rud an le amach. The transition from primary to secondary in COVID, as well as not having a diagnosis, my son really struggled at home and outside. I feared for him and his peers in school, as he would tend to lash out or flee. Mary contacted me in the summer leading up to my son starting, and gave so much reassurance with the things she had put in place for my son. His first week in school, though he did become overwhelmed and fled the building. After finding out what triggered this, his actions, Mary made herself and the unit a safe place for him to go when he ever felt overwhelmed again. I can honestly say that Coláiste Feirste and the unit have been a huge lifesaver within my family. The support they have provided, not only for my son but myself and his sibling, have been amazing. Normally teachers and Senkos can switch off at the end of a school day, but it wouldn't be the first time I've emailed late in the evening and immediately gotten phone calls of support straight away. The sense of security it gives to her son has made a huge impact on him shining as a young lad we all know he wants to be. So, Hosí seo amach leis an phláán atá gin taobh siad nóid. An phláán atá ná aithne chur na daltaí sulthaíonn siad isteach an doras. Aithne chur orthaí nuair tá siad ar agus seach. Sin taigeann sin leis an phobal in iar-bhunleibhéal Feirste, tá aithne agin nuair chéile, tá ceangal iontaach agin. Tá sin Comhdháilteach go muid a gáil amach ag na iar-bhunscoile go luach, ag tuairt cuirtear na daltaí, ag ceint leis na múntrí saca i gcéirí feadh amach. Ag tuairt deisina don Dalta sin blathu. An áit gan os Dalta teachtaiste ní heagam muid iad. Deanna muid iad aithne chorthú sola hagann siad na daltaí ar Tosaíochta sin agus d'obair sin amach go mhaith. Tá Dalta seo leis sa tríomh bliain an ceann
a phléimeann sin agus bhí seán agam don dalta sin ag lé amach, níos muile, but ní bheith sé gobar, but rud a bhí an rin tháinig sé sin ag an onad don Tacaíochta Mhothúnach mar úsáid a maithe sin for sé ráiteas de Riachtanais Speisialta mar bhí na Riachtanais sin go complexa glór gurú rudidir le dtíthir for sé Tacaíochta litirtheachta agus Tacaíochta Mhothúnach agus rinn sé an TGM the GCSE Irish in St Darvlian agus bhain sé grad amach ach don píosa bhí ar gach Dalta óráid scríb agus le amach scríb sé sin clonsa go bhfuilmid agus an dóid sé a bhéimar. So just léirí nuirlí baga sin go dé mar féidir le duine nó grúpa duine go a bhéim ar Dalta a bhí ag rí is cehanlam meise I ceir sálaimhar seo ag rééis sí san grappagal, come on, tar hat, níl tú ar bláid. An nach go no, bé come té agin agus heaglan é a bríma. Seo Dalta eile, an éis gan an teist an téidir sa gapla. Seo Dalta eile, seo Dalta hanig seagin agus sa céadlíon agus ní rú aithne agin ar hí. Mar an bhunscoile nuair a thugmuid cuirtear bhunscoile bhí siad ar Níl sogam just to rud ag an an, but níl muid cinnte go dé tan so bhí orin obró an fearhús níor sí. Ní ró sí compordach in san seo ranga a chanig sí ar duine é braid. Sin braid sin mar an moment. Se sin mar mami an onid. Féin ceilte gani, bhí an daltaí ceilte gani. Agus taigan se steithigh braid gach eile madín agus íon sí breakfast lei. Agus ní ró leo, Níl diagnosis ag go fóil ach bé moderate learning difficulties, ní rú sin an leo, ní rú sin an scríú, sin an fáin ach rú sé géir teachtaiste ar an scoil. Agus thosaí braid ag jamming just pléidir ag sugrú leis an tíos, agus an sin ag jamming litrathe leis an tíos, agus an sin ag tuairt béadaí le cinneal córa oscailt fiú na cáil na deachreachtaí, agus sin an cailín ag dearan bliana an orí le corn, ní rú sí corn a réo na síl. But Marial grew shake frost or skull. Shine, hand and work is origin, a roller bay. But Kershey costs John doors. Okay? A go hex Coláiste Feirste Sean Doyle will narrate Shaw and brushy sheets, Ox more acting shin. Yes, to Jack Rapti, Dalta, confessional learning, shin the Dalta on the stack story of Solange to shin. Okay? A corker shaw. Social behaviour, emotional well-being, tan a figuration ard agus sunsac. Monowan which in clon shaw ceart, ní headlan ober in clon shin. Codhhaid na, in a daltaí, tan darad shin scrífa, agus shin an Tosaíochtaí Tréadchúraim sanamid. Mar monowal si brave an olim, see what has she big teachtaiste, figure flight mode, níl si brave, agus shin an run atá, céim with jar bhí fí sean agam fiúna éasas ach níor chuirméisteathe. Mar dearing gur hála gach duine fiúna éasas adverse childhood experiences agus má tá go leor duna éasas sin ag daltaí tá statisticí an le rá nach mé rá ar an fáiste sin ar an fial. Síle bhfuil sin cruú, ní bheith rá ar an dalta sin, so más alcohol é dó iatí agus tá domestic violence na ggóir sa chat agus na ruí seo. Agus tá daltaí ábalta le argur seo le gur YouTube agus capra ní fiú mé. Agus tá sin an dú creidin siad sin in san nunad deanam a ddíreacht an dalta sin a cháthir ar dús mar húshainte. Go mééis siad sásta, go mééis siad compordach, go creidin siad gur féidir le agus an sin taigean an sin. Bonchloch na Tacaíochta ná. Seán písa sin ag dearna bliana gach blian bíon brolí an onid agin is fiú mé sin an cinneal mantra an onid is fiú mé. Níor com me sin, níor com éimir sin, com gasar sin atáis sa séh blian atá agus thosaí an chóir seo mar dúirt duine leis os a chóir is páiste leach é agus bhí sé is cadéime. Agus dúirt siad páiste leach a looked after child and he said no special poetry agus is fiú mé. Agus sin tá sé máganach bhí seo scail mé tá sé ar dóid. But sé an gasar seo bhí sé faoi chum. Bhí feardraach sílaige.
bhí rudí go thug sa bhála. Sa tríomh bliain, hí sé céir sa cheardlann áireachta, chuir sé na cosan ordear an tabla, lá sé touching agus dúirt sé what he's going to do with it. Agus fiú muid in go ordear an mór introduce, tá muid go dtíobh eilemas an seomra, so bhfuil pléasca an móra. Ach, sí ag an foiinte sin, bhí oirín codhúirí agus bhí oirín sálathair idirchas ar leithe dó, agus bhí sé ag brú ar an fearlar, like bhí Riachtanais agus cheardlann chéarann sé ach chéad a bhí an mhíos clúsarach má with. Like, tá aga gur féidir le Orlin. Thuí sé déananig deirí bliana J pathways, so sin sálathair idirchas ar leit. Bhí céad faoin céad freastal ag an, thuí sé rinn sé vocational studies agus an sin an néis tá sé sa séomhlíonn arás le na Coláiste Feirste réad an ólam. Mar bhí sé go fáil ceangail se linn, so níor ghlac sé leis mar dúiltú muoin agus nuirdar sé bháil an teachtarás agus tá mé ré, bhí sé rialaithe agus an sin an néis tá sé arás linn ag deanú na hard level. Caihí Virginia chapter na Dalta sin, sí na tá aga bhíon in san scoil an bhfuil sibh nó go bí le buinte tugad leis na hedges. In amana it's the one who shouts the loudest, the Féin and Vegas Morja. A caihí Virginia arcar na Dalta ag tag strappled leis an ólam, a tag strappled le Jackrochtaí Litterheachta, Jackrochtaí Idirghabháil. Seán an mhóna an úsáid an muid tan tonad feitte fuilte frígin scoil. Tá meise bíonn sin ará gur meltar mé, tá méid dá chrá gúnaí ará seo plán inar fóna manúid an Dalta sin, tuair faoi dear bhfuil trí sprec nua, tosaíonn sé sa seo maranga. Ní bhíon gach Dalta a tá buinte leis an anad go fesigil sa manad. Bíonn na mútríonn sa seo maranga ag tuair téire tríd manadreacht a dhéanamh an ólam. Agus námana, taigann siad thugaine má tá gá ar leithan. Na bunalín siad tá úsáid jogaí, Cat 4, cognitive, PTE, bunalín siad scoile don Gaeilg. So, is Gaeil scoilmuid ML Feirste, ach tan úras idirchas among cinneal gach rud a dhéanamhaid ó líomh na Riachtanais Feirste, tá leige an leis an bhunlíne, mar tá Cat 4 marla, tá PTE marla. Bhí far an dar bhainneam fintan ó Malain ag obair dá FCSN, so sin outreach a bhí teachtas teagaí na Sonraí, agus bhí sé sin ag arcar bhunlíne don Gaeilg. Bhí sé sin linn ar fiú ura gach seachtain ach fuair sé post sa scoil go buin im léana thosaí sé sin ag arcar bhunlíne don Gaeilg, agus tá muid déine aontaach tócha agus dothasach fuidir seo agus sílan muid go mbeidh modábalta na Daltaí aimsú an bhlád níos éifeachtaí agus idirghabháil an bhlád níos tíoraithe ionaid Roial go muid ag obair an bhunlíne seo. So femuid na Daltaí ón Cat 4 agus an PTE, but an éis te fintan abal de teachtas seo agus rá réipa cábhfuil tú leis an Gaeilg. Okay? Yeah, just get on. Was in the bhunlíne scoil sin bin le hí Gaeil Feirste go bháin about which had up for Riachtanais. A bin scoil sin agus se bháin. Scoil sogí na bhain? Seo. Yeah, seo, síon cion seo. Sin just scoil sogí. Tá muid ag obair níl sé céideaníthe na rud ar bhí go fáil. So seo, like, tá fintan God love him ina hí gach lá just le Daltaí, Dalta agus ag tar bhí fí seanna an dás mar an rud ar hasmaidíh actually, it's bhí feardrach chumar, God love him. So, but tá sé specialta, tá na blianta de taithí aige mar bhaintúir bhunscoile ar dús, an sin ag obair san náisiúnta ag scríomh leabhar agus ag dearadh leabhar, agus an sin ag gala math mar outreach ag gach eile bhunscoil, agus an sin ag obair linne. So in néis tá sé an áitúil le bheith ar bhunlíne chuir chéile. Le níl seo éifeachtach na rud bhí seo just an tús agus bé muid go ag daoine le seo a haisfint le rá an teaglann rud ag an íanaí le seo Orbridge. Mar tá muid go maiid, but is féidir le bheith rád níos fearr le hágur le Jackrochtaí leis an teanga. An ceist chuir just an pass an sin an GL learning freshen. Yes, agus space learning an eile sin. Agus an PT freshen about PT sin yeah. But chucky may pass the gear bulletin. So seo síon far Dalta sin dach. Céar but le gra chur na Daltaí le dachar. And then I'm going to be in Montreal to aon dach ring around dach.
Tá tú gáil céar an dochar níl tú. Agus is mála bhfuil cad acu an céidir sin a bheith leis an múteúr sin. Is mála bhfuil cad acu docha chu maithíonn siad comfortach seán na daltaí is lochialaí atá a bhín sa scoil. Leis na bunlaí trí céidníthe na scórna ar seasca ní a golas teige. Dúir sé is cumlum go dé an taine chun siad orm, tá siad os mo cuair tá fáilte an agus bíonn siad na ggóthaige, bíonn siad bras ása. So sin, bíonn céar na gapardaí ag díirí a chud idirghabháil ar na daltaí atá an léana ní. So a Coláiste Feirste deanna mu dinne na GCSna nuair tá na daltaí an léana ní. So deanna muid an bunlaí na tréad bre professionnta an muintere. So níl sin faúna. Ní úsáid muid cat fór, nó PTE, nó an bunlaí na Gaeil. Arc an muid deanna na muinterí brathnachtaí ranga an chiad tréin ó cheardlann. Agus an sin réí muid na grúpa don tacaíocht sin tríd céarn. Gaeilg tá so sin just ag dúéis deair sin. Don agus sin just sampla don tacaíocht don bhar. Okay, so úsáid muid coppla úsáid muid an cat 4 agus an sin arc an muid ar dyslexia portfolio agus deanna muid Glach muid amachas Sonraí le hobar le Noel. Nuair a bhí cégraí stílann a gabhí sa séide agus nuair a bhí siad a stílann Noel, dúirt siad bhfuil bhfuil gach múteúr Coláiste Feirste teachtaiste agus i garbh an dáil an fáinseoid teagas tá siad speisialta. Agus tá Noel hinneal mar náí figur donna daltaí fós is bráil ó bheith go Noel. So sin just sampla an tacaíocht sin. Tacaíocht idirghabháil sin ráthla. So tá múteúr bhain agin agus deanna muid ráthlaithe sé seachtaine don tacaíocht idirghabháil fósta téan sin iste in san cearthaí chuige bhliain ach tríd rang na breise agus tá muid ag díirí ar ag díirí an idirghabháil stear na daltaí nach bhfuil ag arc agus ag deanú réanú dalta nach bhfuil a Gaeil pass in san scrúí GCSA. So mar hampla le tréadchúraim bhí meise agus múteúr eile sa scoil gach saharn ar fiú trí ar ag gobar leis na daltaí sin. Mar bíonn siad ará, nuair tá siad sa chuige bhliain, ní heaglann iad ghlacu has star nó trálaíocht mar tá siad ag céile amachar sin. Agus nuair thug muid an réid na daltaí ar san tuismóirí dúirt siad teachaí muid isteach ar fiú coppla ar ag an saharn, thráibh se ama agus deann siad deafar mór. Comhdháil sin tá rang ar leithagin am léana hacht. So luí mé an céidir aontaach a tugann leis na bhunscoile. In amna níl daltaí réad an maisteir ó rang seach go dtí bliana hacht go dtí an scoil mór. Agus deanna muid cruinnithe leis na bhunscoile, leis na tuismóirí agus bíonn daltaí ar lein molta, mar is minic a tháinig muid dalta a bhíh teachtaiste agus nach roin an scoil allmhór a láimhséad agus an sin badgeiltar scoile iad. Bhealtaí siad teachtaiste. So deanna muid iarach na daltaí sin a hana na daltaí beidir le tinir bheit éisiol hana féin ar an bhunscoil agus fechan muid réit mna bhfuil siad an scoil sin láimhseil le láchad na daltaí an ar cuairdaí nó ag an íanaí faoúna nuair hagann siad isteach seo. So an dóid a dhéanamh muid seo ná bíon múteúr bhain a múteúr forma chéarna agus teagas go bhí sin Gaeilg Féin-mhacnamh trálaíocht star ach téan siad ag na múteoirí eile féin na habar practical mar tá sé tábhachtach gohfuil siad it's cinneal de reverse integration gohfuil siad ag gobar leis na péirí na corbeidis technoliacht economic bála alain agus ag másascú na daoine eile sa bhliain grúpa. Deanna muid afreithní agus an amna bíon daltaí ciúna agus ní raibh siad ar réad RB, but fechan muid gohfuil an sinir bheith gáil agus bhfuil rudaí ar leithe gáil bhéin, nó beidir gohfuil dalta sarang a tarán ar bhhainm sí sa seomar seomar ar fad, tá mé geart tí mé gur mé gáil bheith extracailt agus deanna muid a bhhair dú, but seo le luair daoine faúda le bunlaí agus data agus in amna is an córa tá tábhachtach córa le tuismóirí, córa le dalta, córa leis na múteoirí. Agus tá nead agin, so am seo an san scoilna social communication centres nó anidir le daltaí le thuthas nó ar thola sibh trachtar seo. So tá seo funded trade an úras idirthas
So thacaíonn le ráiteas dá Riachtanais Speisialta ina bhfuil uthas mar príomh chuir síos ar na deacreachtaí atá acu. So tá sola ar leith againn atá agus éiceann an údar sideas as seo le muintear away agus beirt chun ranga agus suas le 8 dalta agus téann siad. So seo na daltaí a bhfuil uthas orthaí nach le codmór sensory issues nach bhfuil abalta an scoilmór láimhséal agus gacra hartar. So bíonn an oireann an syniad ag deanú chlár speisialta main ar lei. A leithéid de plan a léanaar don Dalta hartar na Riachtanais lei. Reverse integration, so sin tá siad glacann siad daltaí eile iste ag an nead le bheith deanú obair sóisialta leis na daltaí sin. Téann siad ag rangan ar lei. So le nach méid siad ag maithí ar éis gúil siad a bhálach a gcóirne le an scoil agus go thomna an scarthó gach den eile. So leis an bhirt chunúir agus an muintear, brion siad hartar chlárama gohfuil chunúir go ag rangan a lá, agus an sin ag ghlacú siad na go ag rangan eile leis an dalta eile, agus an tamar fad bíon muintearán ag deanú attention autism nó zones of regulation leis na daltaí, agus sa feictar mór codí an seo le iad leis an tamil siad sa tríomhlíonn gohfuil siad ag freastal ar níos mó rangna. So an cóbhas atá na 7 faoin céad den am agus 3 faoin céad den am ag brathar an dalta. So an amnad 7 faoin céad na rangana agus 3 san nead ach an amnad 3 na rangana agus 7 san nead go dtí bhfuil muid abalta, but tá sé páirsanna don dalta. Tis service seachtra haganiste, Chirpa alinne, ceol, kids fit, agus bíonn siad ag freastal ar rangana eile fásta. So seo, just like, to common breakfast acuún sin an tamas tátaí sa lá, agus ma tá denir bégal ag céint Anya Meira inniu fidir de caiú an bhfuil? Yeah, so tá Anya Meira ceanglíonn seoisteach go maiid an caiú. An tamas far máiding is an breakfast na daltaí eile hartar an tablet to roll ag gach dalta agus achaí na rolla sin láine le. Agus bíonn siad ag úsáid chuint mór visuals fidir de tror ort na daltaí faoin láscail. Agus sin an seomra el fach, so sin seomra an núsagin siad nuair tá am níos cúnú dtí. Now, an solar mar atá sé níl sé fórsinach, níl sé cójazz is a bacordá bheith, ach tá nuair sin sé teachta má lábairí an sin, so bhí mé cósáasta dear na bhéine, go bhí tá a chuide gohlam gur mé me agad bhí firmid nead ára céim a cair. So an nead a tugging faoi láthair sin na galtaí ó chiad go dtí tríomhlíonn. Ach ar an drachar in dhé bliana dé níl gach dalta ré le bogaí ré, níl siad ré le bheith a gáil óan an tacaíocht agus an cineal chaithí sin go dtí réit sin dúgó agus teanna go dtí cé éana agus le gach daneala. Níl siad ré. Agus bhí thug siad an solar dún in ní man fort. Tá siad an éis deanú an obairlaigh tá sé cuar bheith ré, so bé na daltaí sin le fógaiste ag an ceann nua, agus an sin bhí an údar sideas ag dearadh an seomra eile dún, so tá muid aontaach sástal sin. Tacaíocht Mhothúnach. So seo an rud Lormuid fiúda na bonlín siad scacord, but mar dúirt méid an tús. Bíonn na daltaí na country na tuismóirí rá go bhfuil sé a lig boníthe ar an céidirh atá na daltaí leis na daoine fásta in san scoil. So sin just high quality early learning opportunities can also reduce the risk of children experiencing poor mental health. Research shows it can mitigate the effects of poverty, maternal depression and other risk factors. According to the Centres for Disease Control and Prevention, high quality childcare helps build resilience among at-risk children, partly due to the relationships they form with caregivers. When children perceive at least one supportive adult in their life, they are less likely to experience toxic stress and suffer the detrimental effects of adverse experiences. Now, seo fiúda early intervention. During Jennifer Palmer ag céint fiúda, bhí sé céint fiúda like creche agus áit na sin. Cos bí gach duine ar caiidú réil og teigim gháil an tam sin in tacaíochta ach ní hééis sin le rá nuair atá siad ar an bhán scoil.
to éasas acu tá sé roáin is sure, you know, just take a teachta agus is come with wee caidir. Tá sé cótáilteach agus sin seo gasar bug JJ tá agus ní firmé cad seorange, so bhí sé sin tan caidir ionteach táilteach dó. Bhí cúnta rana ag gur fiú trí bliana, bhí sé san iad. Ní romuid cin sin tá sé sin am léana héonteag an éis, so nuair hosí sé an léana héonteag ní ro sé cinse an roin iad a go bhéan, agus bhí orin cúnta rana go thomna nua mhúirt dó. Ar an dar lá scoile, bhí muid ar a lorg. So, Éidir scoile Coláiste Feirste, okay, so it's like a big, like Bratton Heron. Ag Greek trade, over in Shankill, and I'm also go Cabal Shankill Road. So, sin, rí session am Aston Skull, Morial, just bhí sé ra, níl sucum cé tag Upperlam. Agus bhí orin, then, bhí orin ruddy a wuggy heart, le cúnta ranga húirtá, lena cinsiú grón caidir sinan. Mar bhí sé cúdaí agus bándá. Níor hatch na cúnta ranga leis, caiid sí curan, nachrú jazz, you know, sin an rud a chuirsteathair, agus ní ráití sé go mhaith leithe. Agus síanis, dobar muid le céala mission na country a cean bliana ag arc. It was basically right line up na country, right in the stúfilú le tíon cé bheith mhaith don gasar seo a run sé an differ, tan gasar go go mhaith éis. Agus Dais sin a gáil níos fearr nuair tan iad ré, agus bé na hidir ggóil sin le ag tarlú a bhíon over country. So pass. Creidem go mór in san earlís tó seo. Seo ó GL Foster. So an Tanya Materna, pupil attitudes to self and school. So finding the invisible children. Tá so go bhíon na seo marana. Bíon na gúnaí an Dalta sin a tá sásta réhart fanatse agus rudaí scriosí agus Daltaíochtaí agus fan siad cultúrte. Bacad faoi an Dalta a tána sé nach bhfuil a céint, nach bhfuil ag an sin string déimar tá siad, nach bhfuil ará ag déimar rudaí sála, ach bíon siad máil cuir agus san amana ní bhíon siad ní bhíon siad mar partstród ar bíon níl siad a gáil le coming. Úsáid in Virginia, so an tonid agus an Tréadchúraim na lás ceannaí bliana, so tá ceannaí bliana an, and then you man an blian grúpa a tá lás ceannaí bliana an le ról ar leit argur seo. Agus bíon siad ag ghlacu na tuairtí seo, so seo Dalta atá a bhíon atá an bliana héonteag fásta. Agus bhíon muid a gáil ag teagrach leid, you know, bíon si an seo agus bíon si smarangana. Agus bíon si gobr, but níl si glúirt, agus níl si really, níl céidir feicú le dainnear bé. Agus nuair darg muid ar seo, perceived learning capability. Agus nuair darg muid is deaí bhí si rá, tá me se búnta, ní hegan runnar bé, agus muid sin ní holpa tá a grad go gomáin, tá gachar an main lúir, but níor creid si an si híon. Agus tá grúpa a bhí na haigad a seagan scoildar a bhain ready for anything, so sin Coláiste atá in mé first agus hartar ar an tuaisceart, agus ebrion siad hartar a lemnacht, resilience, agus sin an dóid anam muid na Daltaí aimsí le gáil ag an grúpa seo. Mar in amna it's just fiúd a rud a spráigeann san den eoglár níor rudí go bhfoltas a sílan tú agus a bheith upper, so like a general work ethic, like bhí si a upper, but níor le cabbé ceisian a bhíon na freigraí a thug si. Níor creid si an síon, so bhí orí úsáid an muid an rudaí sin na déis a bhhuiir na Daltaí creidú an dúhíon agus operaí an thuirtar sin. Right, so picture on pass grape on Cashnor. Cashnor. So it's an rira, agus an rudaí anan siad fásta ná tugann siad multi idirghabháil. So bíon multi an now. Tá servicí tan taíoirí ghfuil an phobal sugin comai hartúirí servicí seachtra agus carhanachtaí agus scacra atá Oberlin. Is minic nach míon oirí arc ar na multi sacu, bíon muid mai glóir na multi sugin híon, but it generates that mar chuid sin faciiste. Okay? Cinní shrúpa, the bird sin. Jana muid sin blian a hat ní deag héonteag dóideag, but in amna tríteag cairteag níor tharla sé an oirí leis na blian grúpaí sin, but tharla sé go dtí blian a dóideag leis na grúpaí seo. Agus tá sé táhachtach bhfuil sé na Daltaí cabhail siad, tá sé táhachtach bhfuil siad ag Féin-mhacnamh ar cabhail siad, agus caiithtear bhaile a gáil, agus seo rud nua chur muid iste
Commission around Virginia, the Emer agus Catchling German Shaw, the Shidara, a Mosaki Cowell should extrapolate. Kendo Mosaki Mosaki is it Marial who worship Dhaimhín off when cadence and skirtishin. Neil Shanna egg, Neil Magic Torch Jess and Dalta Vex Munir, Jamars Federal Shan Fusi. But Mahogan to Jess, Levex Munium, and Gaeil worship egg, Johnny Taffet dead. So, Instant iomlán to Shem on the next. So Astra and Tréadchúraim, KMA, Tréadchúraim Spúna, Sprechen and Blana. Foghlama agus Chinrúh, Aber and Sherman Shaw, Multi agus Markin and Sherman Shaw, agus Sprechen and Sherman to Roin. Agus Janan Chichin, Gap Cherma, in Sanama to Aculish and Munchur Forma. Locogi Law of A Garker. Gap Dalta Skull, Michelle knew it's none of one. Yeah, no Gap Dalta Skull, August, but Ta Shaw or Doi more. See your time with your Johnny and play. Yes, ta cats and PTEs and pims and pies and gakrod Neil ta shinligon. But Fam Wedge and Lucas Moas Cora Lennon Coglacia August near a tree because an amna and conscious modena it's no country ranga tar album here. You know Neil Clegg and Dalta shin like ta shidara a digging shade but August instant cat. She was in Copeland and Yanakalo, Nervy Megal Heart. No vein then shin just like Johnny click and it was just really good guesses. So shin to shin intact my up tagging Conjumore Maha Shaw Faruga. No ding it and I'm gonna Neil Dalty sauce to try out a spoon or a base grave and you're going, okay, shin. I don't remember she had free broom. Like, Neil shade sauce or a jar fuck a scrape and now like being a counter come on Rahim with your shillage and then quickly she had Suez steel in you because black and she had parts of Kilden to the group of talking August Neil era a goni August Shin and Dalta kid from kid sassy Johnny Cartwheels and my husband's skull but it's it's na boon of August Shin near Agni and which August near Jordan Yagan why he may shaw nor scream to other be the fuger hugged in you fajara not crochet sasta to Shin and Takmoy so now, if you mentioned only a group books, Gakrod Neve and Halloween. Shaw, Birch, Dalta, August, we should extrapolate more. Tashi or planning in Forbairt, August to make all engine Steve Ness service, August and strategy of the new stage of Cogy Law. So, Dalta A. Shin, Pass, and Dalta. So, Shaw and Comhdháil are na plan in Forbairt, a talking. IEPs. 3 SP EP shin statutory are in code clactish. So I will shin more gearing suggest to 3 stadium. So stadhín and near 2 will jackractic and Dalta. Stadjadaw near a near strategy upper near when she didn't Sprechen so to serve she shatra a new stage. August statutory the idir-bhunleibhéal when she Coolian August Ta Jackracti form of Sonraí and Dalta, Gaeil Ratchis a statement of special educational needs. So Sean Dalta ton Shin Tasha Marla Marial or Neder Sidges Kai she had a very Marla Marial will age you Johnny Monaghat or but Sean Riachtanais Taran and then you book Shaw. Social behaviour, emotional well-being, Vershare Ratchis the Shin, dyslexia, ADHD, handwriting difficulties, reading difficulties, high levels of anxiety, lack of confidence. Okay? I find it difficult to finish working day, multitask, focus, complete tasks, remain so to coach more or even than mission. Now, Heglum má job anna mar go. Misha bridge agus no LC agus shawl agus grave agus ora rig tech cormission ignomentary, but Neil shin pure. So in Ruddy Anna which na Arkham which the fackle and jiggling package to Tacaíochta curricula done then you show. So no Ruddy a curmage of aim. So Sean Ruddy Savresh additional support. Fan session to Gillan Spricka Ega go shakta new. Gag illa shakta listen punto ranga being tree Spricka and amna being yas Spricka but Conyan shin yard esparalish mullig esparalish tickle more ekel so steelish and jesh a wordsta chinna ekel like journey shaktin you gag shaktin every chin the fear wider. Kids fit so ta coachly hen harter skolna agus ta sé fástí ha again mar tan last falla in tag falla agus jacker
agus caithfidh muid leis na bhairt na Daltaí, so the ADHD ar nuair bhaineann sé an spricin amach, bíon carrick a gal amach, agus Janan an coach lei sin sportar le Janan sé coach mór ruí a iontacht main. Pás am an mhain. So, heag leis an pás sin úsáid am an mhain, lecu patá sé faoi stúr an cúntra, tá sé an cúntar cabal sé an hamar fad, cos mar dúirt sé hús, bríhann sé an am nuair tá sé faoi brú. Rud eile tugaíonn dó. Bhíonn sé sin steathar scoil go fíor le, cos tosaíonn mamí aber a heachtar clog. So bhí idir heacht agus in é, ní thosaíonn cúntar sa go déanaí, ní bhíonn tá cum an breakfastar seo, but ní sé breakfasta, tá sé dú expáinir bhil an gáil sean sin níl leagaí, so bhí sé ag siúil hart. Dosní muid and then you could spit le chat na níor sé fáil a gáil an ein seachtaine súide luúin agus tíhéine, tagan an gasar bog seo steathar a heacht, agus Janan sé active registration. Sin molú for mé ó occupational therapist for the Dalta eile. So bhíonn sé sin ag teachta seachas do chuid mhór fáile bheige. So Janan luair mé leis an coach agus Janan sé sin rudí cos leis an row machine, no sensory circuit agus sin na rudí tá Dalta sin then rialaithe. Ar an 9 o'clock and at 9 o'clock a goal. Call me goal to my daughter like a great heart fanach. The grad hanging she a job, been she get the doctor shop at the mine. So obviously shin, it's Balaglish and the fire actually don't find it. August ta service shopping on other cities ta and Tacaíochta Mhothúnach an Fásta. So being Jay she say she's lesson then you shin a hugging Corlia a tad Jerry her and Dalta shin a codgian and listen pafa o statu so being session to say y'all second then you shin for in Doyle and Lord listen Dalta le Féin-mhacnamh cheige Jira a tagal ray agus an shin Lord Shay Lenny ra look Neil will shin go do but one and shift trail a shaw agus agreeing which Clar and Dar Dalta so fi me she just brother and chef for the to shanson will scholars of a big Johnny Shaw, but to Virginia Sonraí, Braham which got more or service shaktra of his car and acting, more dirchin kid, tushmore, and amna to Tacaíochtaí her in Cheardlann, because monowell in Cheardlann really and monowell in sales to Allagamine, change in the vein or in Dalta Fosta. So Shaw Dalta, August more agin shin a medical condition, so grade 2 glioma, agus epilepsy, so fee brain tumour agin Dalta seo a bhuileadh, so to burchugging le brain tumour, agus tá sé cos le thuas, tá sé ar an taobh agus an taobh sin an spectrum. So an duine tugging sa séamh bliain, tá sé iontaach séamh, tá sé cuir bhéanna choilinn hamar fad roiálar an could be partship bhuileadh. An Dalta eile tá sa darna bliain, tá sé literally ag siúlar na tablet, agus ag drapé ar na bhálaí. Agus Neil tá codhór he's an adrenaline seeker a firmuid amach. Ach bhí oring gols sa túr ar serviceí le seo a liga eile amach. Mar bhí sé sin ag amach le golar scoil ar leithné seacht, agus ag teachta seathar scoil ar 10 o'clock. Agus bhí gach daoine go cabhail sé go. So we shall a golar was and then a tashel harder fell first obviously check the shop because Nero danger awareness or other vega obviously Nero second mommy and Doyle the play the shin. So who in Virginia a jag will le brain injury matters shin service at ha or doy. August Lord which no mommy dora and will card of a Sonraí on a ditch hey brain injury matters. Hannah and Van Shaw Shahoginia August Crickney Sheep Susie Johnny Trail on California mar hey, change your name or Dalta le concussion fásta agus bhí siad an strategy which do for the contour Dalta. Ach bhí siad an me trúir occupational therapist Comhdháil agus clinical psychologist a hannig iste le PLP go Homlin Jerry her an Dalta sin a scríb agus sin an atcha danig an active registration because bhí Virginia ra Neil runner be on Gajini, the Cogilesh of the Sturchi, well, Mayanan Shiv Sportlish, Mayanan Shiv Codge War, it's pressure brew at Taddy her and Denny Shin, so Shemanach like the Rowan or Janet Shade or Naliac Foster Majin because he seeks that out in Coachella and La. So
ruddy bug a costal iggy dirt she'd aberlish and wammy ula gary susta, cause take a few and crunching or even lay, so being country rang a gumper heart malabug loan, the gumma coganta, knuckle cariga, actacariga, carriage, ul, like, cause nerd shash Nigeria, she's alright, daction. August it's every shay, every and ruddy bug a shin, a Comhdháil shin. Tan carhanach sin a gobarlish and cheardlann. So we shall the Coláiste Feirste Mami, Coláiste Feirste Jarfarbug because Noradi a vehicle race to Walla, Vishay, Eshin Shaylin, Nismona, Moresh and Shaylish and Tushmori. So Shannon Tawa, Lesh, Leveg gobarlish and Foghlama, Féin-mhacnamh, Ceardlann, Wainshell, a table to Cuige. So Shin just all is through the acquired brain injury because near Higmisha, Solar Hussy Meg Upper Law. Gro Dalta iomlán then le concussion agus le roinntear le acquired brain injury and major brain tumour is the general term referring to events such as traumatic brain injury, central nervous system infection, meningitis, stroke, tumour and radiation treatment. So just a geary attachment Stephen package tumour, okay? Agus sin chuige manage. So Noradi of young classroom system support differentiated teaching, especially with maths, use of iPad, spra lesson or an iPad, math support with listen and winter math, we kind shake codge war ama, Taven Wayne Chum Ranga, August Shin my lord. Neil Rudder be Carlishin, Mark Nurnak will she really him, Neil Shay Geshak, Caberby, August Nurglacken and Kunturamake and Amana. Kai she a glacu, John and she and Kate, Jane Woman Chisarang, a gesture, John and she Shuloich, no, Tana, Pads or Naliacta, Egg and Kuntur Foster, Glacken she August just John and she get the book shin, August her ash and rang, August shin the multi a leg of firmwood, near Mrs. Shaw, firmwood the multi show and search she shaktra. Kids fit active registration, August Franchise Generation Leg Foster in India. Daily row machine boxing pads, so Tisha looking to skull caberby, so nerd hashe change it on. Occupational therapy, social services, August Fee Tush Moria Goni tomorrow and Sonraí Romantic Johnny Atrori Servicey Socialta, Romager Agar Drug Tush Moria, Akits Ta Shannon Gateway, Hig Servicey not both while looking or who at Apple to conjunction Tush Moria. So Lord May through the Shin like the Servicey Shakdraha. Shin Tomasbug. So Shaw Dalta agus is true not will and fish on a gubber, Marta Shake Alda, Marta Shake co-animated neural Lord Shake we know it like Esperalish and that just tag and shake. Agus Nick Hein Shake, Trashy more Amon, it's pops at 7 in the morning. What do you want to get then? Was your yard? Yes, braid your will a cup and tea. So I am making rang. Agus Shin just it's true not pushing a gubber. Martina Jordan, fi me just the area on him secular, mar usage of Virginia practice seki lan le codge Dalta or holiday and road dinner Rio a trail seki codging chin more cause Kermay cream were on ma Helen and Dalta goal gragat do no day. Craigie shade on it, August Kirk ben winning aki on it a fake photo with August Shin Nuria senior Reagan Gasser shed on Madison skull. Craig shake Roche Driploich. But fi she get the bug I go taggle around show nervy with your but tear to Jay Mar wahi to again am shin. Because Jay Mar's fedger at Shinny and different like Kinderella, I was during her shin ruddy and Dini Neil Shara Gur Martina come show, but it's Martina and then yet taggle heart. August fee make sure you're like Johnny Shaw and Annerhead. But usage in Virginia, Shaw like Mayan and Dalta Mancook Vian Marger ni have a little heavy but every behaviour is communication. So ma Harley and Rodigan ta fahan agus beg hein chan my specialta a wad ni small shack here shin na togan. Ta me agree ha ma shin me well it was just aces agus chinry agus Luke and Kuntra. Seeing a country ranga a togging ta she specialta ta keg a Kuntra ranga a gubber skull agus and codges moaku is as an canter aid. Tashid na Coney stráitéisí na ndaltaí, Tashid Gaeil anshin and Dalta. Shin all is the talking and it's not like a brushy confidentiality no other people but it's just tagging she was like Marion take that heads up to mutual formation,
gur hála an ar, like bhí siad sa Comhdháil agus bé siad tána country rang so bhíon just cóúpar féin céilte ganin special do mai. So bhí me go dhéanú álas orange lena chéile ach ní bhéon tamagin, cos bhí me sé géirí fuil an muamh se fásta. Fidúgla bhí me go na IAPs a thuirt Steve agus sibh se alam go dé mar an sibh seoí go just réimhe an sam, so do bhar nóir faoi sin. Okay? Well, bues gáil a Mary as fin. Olein talangmod fé brú ama just olein cheiste géint in doin rudkur na bes go sí a páiste rá. Camera. Bas Mary Maharán a hain sanolí a tá mai cap go tá difriú legan a treéis bheith géiste agus sin a rilum agus bud ag breúir sin ná sin trúna godáin lá session an umlán an áíre chun deiste thuirt buit agus gúir fórbána chéile agus beidir bhfuil topic na molla aigen an sin gon go bhfuil agus an chéad chóáil a rí. Tá bóna go mud faoi brú ama ach bhil an builrá is léir bhfuil atá dearach leis an scoilegus lena Dalta an bhúlháin agus bhfuil obair áhas nó gus le bhúr déir na héin dóí siú agus is a chuirbí Níl ar get bé aftermiltas fan sin tan sscoil i ompar na costa sin na fordí sin éhéin mar gur bhhaí siad go barna sin go mór sosial bhfuil Dalta ag Coláiste Feirste agus iomlán. So just tanheart gur féidir dhéanana má bhfuil an muoinú an stans off go agus níl nuair thosaí sin an rud a bhí an nuair tháinig í agus nuair thosaí sé tíir sin muinethe agus tríaltaí agus san éis gomid gáil tá muid cinneal do mháil gohfuil duine bhil si heisi gáil a bhéirbí, so le dóir ní é gomid gáil stoppa agus rá réit bhil éis níl sé ar fáil den na daltaí, so ba tá muid a géirí brú an thir mar bháil an Comhdháil sin go háirí an éisteach le haine mar be gata ní géirí ceannach si bháilin seo mar caithe. Tá caithú gan nádar have fitse fuite fríte an scoil. Le tu gur drí rang a gáil gach maidí na ceannach breakfast a galtaí agus ag saola as sa Dhaimhín. But féo sin a bhád níos éifeachtaí le structar agus le daltaí san ahananta tréad an process ceart le anna agus tá sé cáilte acu, so sin just pointí breis an gar mé